umuntu yavuga ko ari inkuru yihutirwa cyangwa se breaking news igezweho. Umutwe w'ingabo z'impinduramatwara muri Iran wavuze yuko wamaze kurasa ku kigo cy'ingabo z'abanyamerika mu karere nyuma y'ibitero by'abanyamerika mu majyepfo ya Iran. Mu by'ukuri Iran bikora nk'uburyo bwo kwihorera. Ingabo z'impinduramatwara ntabwo zatangaje neza nyirizina ahantu bakubise ibi bitero, ariko bizwi neza yuko ari muri Kuwait, aho Amerika ifite ikigo cy'ingabo zayo. Banavuze yuko bashwanyaguje misile hamwe na drone byari biri aho ngaho bitegereje kurasa muri Iran. Igisirikare cya Amerika cyavuze yuko Iran yarashe misile balistike kuri Kuwait, ariko bavuga yuko hashwanyagujwe n'ingabo za Kuwait. Gusa Amerika ntiyemeye neza niba icyo gitero cyari kigambiriye ikigo cy'ingabo zayo. Igisirikare cya Amerika cyavuze yuko Iran yarashe misile balistike kuri Kuwait, bavuga yuko hashwanyagujwe n'ingabo za Kuwait. Gusa ntibavuze niba iyi misile yarigambiriye ikigo cy'ingabo z'abanyamerika muri ako gace. Ibitero bya Iran byabaye mu gusubiza ibitero by'abanyamerika muri ako gace, cyane cyane byabaye mu gace ka Bandar Abbas, umujyi uri ku cyambu mu majyepfo ya Iran. Iyi mirwano ya hato na hato irimo irarushaho kugira umurego mu gihe cy'agahenge kemeranyijwe hagati ya Washington na Tehran. Nubwa kabiri mu minsi 3 Amerika iteye Iran ikavuga yuko irimo ikora ibi bitero mu rwego rwo kwirengera. Ingabo z'impinduramatwara muri Iran zivuga yuko ibitero zakoze ku kigo cy'ingabo z'abanyamerika byabaye mu gitondo, kandi ko hatewe arahaturukaga ibisasu by'abanyamerika byazaga gukora ibara ku butaka bwa Iran. Ko yakoresheje misile balistike imwe mu kurasa kuri ibirindiro byo muri Kuwait. Hari inkuru zivuga yuko ariko iyi misile aherekejwe na drone nyinshi zagiye nk'umuvumba zisekura ibirindiro by'abanyamerika muri aka gace. Kuwait yavuze yuko ubwirinzi bwayo bw'ikirere bwashoboye gufata misile balistike, ariko drone zimwe zinyura mu myanya y'intoki zigera ku ntego. Gusa ibyangiritse ntabwo biratangazwa. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze iminsi zirasa kandi zihanura drone z'abanya-Iran, ndetse zanasenye ikigo cya drone cyo muri Bandar Abbas. Amerika ivuga yuko ibyo yakoze byari ibikorwa byo kwirwanaho no kwirengera ndetse no kurinda ubwikorezi bwo mu mazi mu muhora wa Hormuz. Iran rero ibingibi byo kwirasaho misile no guhanura drone zayo ndetse no kurasa ku kigo cyayo kigenzura drone yatangiye kwifata nk'ubushotoranyi bushya, itegura yuko igomba gutanga igisubizo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugeza ubu ngubu nta raporo n'imwe yerekana ko hari abantu bapfuye muri iki gitero, nta n'ibyangijwe biratangazwa ku mugaragaro. Amerika, Kuwait ndetse na Iran bose baryumyeho ku byo iki gitero cyaba cyangije. Gusa isaha n'isaha bene aya makuru abashobora guhinduka nyuma y'uko hari andi makuru amenyekanye. Ikintu gikomeye cyane kuruta ibindi nuko ibi bitero birimo biba mu gihe hari amasezerano y'agahenge hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Reuters ivuga yuko hari umushinga w'amasezerano y'agahenge ugomba kumara iminsi 60. Iyo niyo mpamvu CENTCOM, ikigo cy'ingabo z'abanyamerika mu karere, cyavuze ko ibitero bya Iran muri aka gace ari ukuvogera cyangwa se kwangiza agahenge. Kubera iki Kuwait ihangayikishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi bitero? Kuwait ni kimwe mu bihugu birimo ibirindiro bikomeye cyane by'abanyamerika muri kariya karere k'ikigobe. Ni naho hanyura abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho kimwe n'ibitoro bijya kongera imbaraga no gutanga ramforo mu karere. Indege zijya muri Iraq cyangwa zijya muri Gulf z'abanyamerika zose zinyura muri Kuwait. Iyo Iran hagabye ibitero ni nko kuvuga iti nta birindiro by'abanyamerika bifite umutekano usesuye aha mu kigobe. Mu by'ukuri se ibi bitero birimo bigabwa kuri uru rwego bishobora gukomera cyane kurushaho. Umuntu yavuga yuko byanashoboka ko byakomera, ariko ntabwo ari ihame 100%. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe ikora bene ibingibi byo kurasa ku bikorwa remezo bya Iran, kandi Iran igasubiza mu kwihorera, nyamara agahenge kagasa n'agakomeza. Cyakora Iran kenshi ibikoze ivuga yuko ibikoranye umujinya ukomeye cyane wo gusubiza abanyamerika. Gusa impande zombi ziracyakomeza kuganira ku bijyanye n'aka gahenge. Cyakora ibi naho bigenda bigera bishobora kurenga igaruriro. Buri ruhande rurashaka kwerekana imbaraga zarwo, ariko nta ruhande na rumwe rushaka yuko intambara yakongera kubura ku buryo bukomeye. Cyakora nanone kwaguka kw'ibitero gushobora kuganisha kongera kubura kw'intambara. Haramutse hari misile nk'imwe ya Iran yisha abasirikare benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se igakomeretsa benshi, cyangwa ikangiza ibikorwa remezo by'ingenzi muri ako karere, nta kabuza Trump n'ubutegetsi bwe bashobora gutegeka yuko ingabo z'abanyamerika zisubira mu ntambara, ibitero bikongera bikuburwa nubwo agahenge kaba kagikomeje, ubwo kagahagarara. Ibirindiro byo muri Kuwait bizwi nka bimwe mu bikomeye cyane biri mu karere k'ikigobe. Ntabwo ari ahantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha nk'ahantu ho kurwanira gusa,
ahubwo icyarimwe ni ububiko bw'ibikoresho, aho inyuza abasirikare, aho ihagurukiriza indege z'intambara, aho ibika amatahagurukirwaho intambara cyangwa se aircraft carriers, ndetse n'acungirwa intwaro zo muri Iraq, Syria ndetse no mu Kigo muri rusange. Muri Kuwait ahangaha hari ibirindiro byinshi, ariko bitatu nibyo by'ingenzi cyane. Kimwe muri ibyo ni Camp Al-Fijan. Ibi ngibi ni umutima w'ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Kigobe, biri mu majyepfo y'umujyi wa Kuwait, hafi ya Shiuba Port. Icyambu rutura kinyuzwaho ibikoresho byinshi bya gisirikare by'abanyamerika, kikagira umuhanda uhuza iki cyambu ndetse n'ikigo cy'indege cy'igisirikare n'imihanda yindi yinjira muri Iraq. Icyo Camp Al-Jifan ikora nuko ariyo headquarters cyangwa se ibiro bikuru by'abasirikare muri ako karere, agace ka CENTCOM kitwa Accent. Ni ikigo kandi kibika ibikoresho bya gisirikare bigemurwa ahandi hose mu karere, kimwe n'atangirwa amabwiriza, n'ahantu habikwa ibikoresho byinshi hakanacurirwa ibindi bicuruzwa muri ako karere. Ahangaha hari ibimodoka by'intambara, imodoka bitwara abasirikare, misile z'ubwoko bwose, ibitoro ndetse na za moteurs zikora akazi gatandukanye ka gisirikare, ibikoresho by'intambara n'ibindi bigiye binyuranye. Ni ububiko bwa CENTCOM mu Kigobe. Iki kigo gishobora kwakira abasirikare bagera ku 10,000 n'ibikoresho byinshi cyane. Bivugwa yuko gifite warehouse cyangwa se za stock ziri munsi y'ubutaka zishobora kwakira ibikoresho nk'ibihumbi 300 cyangwa 400 byose bisitse munsi y'ubutaka. Kubera iki rero Iran ireba cyane kuri ububiko bwa gisirikare cyangwa se kuri Camp Al-Jifan? Guhungabanya aka gace ni uguhungabanya ibikoresho bya gisirikare by'abanyamerika mu karere, mbese ni nko gukata umutwe wa CENTCOM muri kariya gace. Ikindi ni uko satelite zerekanye amashusho ya barracks cyangwa ibigo bya gisirikare by'abanyamerika, Iran igatangira gukenga yuko hashobora kuba ari imbaraga zidasanzwe kandi zayigirira nabi. Niho hantu hubatswe ibikorwa remezo by'ingenzi bishobora kwangiza Iran. Ni naho kandi hari ibikoresho by'itumanaho, kimwe n'akusanyirizwa amakuru ya satelite na za radari. Ikindi kigo cya gisirikare ni kitwa Ali Salem Air Base muri Kuwait n'ubundi. Ni ikigo gikomeye cyane cy'abanyamerika n'ubundi muri aka gace, ni hafi y'umupaka wa Iraq mu butayu majyaruguru ya Kuwait. Abasirikare bakita The Rock cyangwa se urutare, no kubera ubushyo bukabije buba ahangaha ndetse no kuntu cyubatse munsi y'umucanga mu butayu kandi gihambaye. Iki ngiki icyo gikora nuko cyagenewe kubika indege kabutindi z'intambara zikora muri ubwo butayu. Niho habikwa drone zikora operation ndetse n'ibikoresho by'ubutasi bikora akazi ko mu kirere. Ni naho habikwa indege nyinshi z'abanyamerika zarwanye intambara zo muri Iraq ndetse na Syria. Ahangaha hari C-17 cargo plane, indege zitwara imizigo y'abanyamerika cyane cyane iya gisirikare. Hari ububiko bwa drone nyinshi, kimwe n'indege zongerera izindi amavuta. Naho hari ibikoresho byinshi bijya kiganga cyangwa by'ubuvuzi bishobora guhabwa ingabo zo mu karere zose mu gihe haba ikibazo mu bijyanye n'ubuvuzi. Kubera iki ari ingenzi cyane yuko Iran ikibandaho, impamvu nuko ahangaha hari ikibuga cy'indege kabutindi gishobora gufasha ibindi byose gutuma akarere kagenda neza mu bijyanye n'intambara. Hakusanyizwa amakuru menshi ya radari ndetse na satelite. Ikindi nuko ariho hameze nk'umutima w'ubwirinzi bw'ikirere muri ako gace. Niho hari ibigega byinshi by'ibikomoka kuri peteroli cyangwa se ibitoro. Hakaba kandi n'ubwirinzi buhambaye bwa Patriot bwahashyizwe n'abanyamerika mu kwirinda ibisasu byangiza ikirere muri ako gace biturutse muri Iran. Ikindi kigo gikomeye cyane kiri muri Bahrain ni kitwa Camp Buering. Camp Buering bakita Staging Base, ni ahantu hagatatu hakomeye cyane. Ahangaha ho hakorerwa n'imyitozo y'ingabo z'abanyamerika, hagategurirwa abasirikare bagomba koherezwa muri Iraq no muri Syria. Gutera ahangaha rero no guca intege amashuri y'igisirikare cy'abanyamerika ndetse no guca intege ibijyanye n'imyitozo no kugenzura neza uburyo intambara yo ku butaka yacibwa intege, kubera ko mu bijyanye no kurwanira ku butaka iyi Camp Buering ni nimero ya mbere muri aka karere. Niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyize brigade nini cyane irwanira ku butaka. Hari tanks cyangwa se ibimodoka by'intambara n'ubwirinzi bwa HIMARS ndetse n'ubwa Patriot na batterie nyinshi zifasha mu bijyanye no kurinda ikirere. Aha muri Camp Buering hari raporo zivuga yuko ariho hantu hambere hari ingufu z'amashanyarazi cyangwa se ibikomoka ku ngufu bikoreshwa n'igisirikare cy'abanyamerika mu karere, byanafashije cyane mu gutera Iran. Icyo abantu batari bazi neza muri Buering nuko ahangaha bivugwa yuko hari abasirikare bagera ku 13 bose bategereje kurwana. Niyo mpamvu Iran ifata Kuwait nk'ahantu ho kwitondera cyane kandi igomba kugaba ibitero byo kwangiza igisirikare cy'abanyamerika. Mu gihe Amerika yateguraga umugambi wo kuzibira umuhora wa Hormuz ndetse no gufunga ibyambu by'abanya-Iran, yakoresheje imbaraga zo muri Kuwait cyane cyane muri aka gace ka Camp Buering. Muri rusange muri Kuwait hari drone nyinshi, misile balistike zitagira umubare,
misile Ikigo ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere buharunze, ibyo byose bishobora kuzengereza Iran mu gihe intambara yakongera ikaguka. Ibi byose rero bisobanura uburyo leta ya Iran igumiza guhanga ijisho ku birindiro by'ingabo z'abanyamerika biri muri Kuwait, kandi abanyamerika nabo batangiye guhangayikishwa cyane n'ibitero bya Iran muri ibi bice bya Kuwait, cyane mu birindiro by'ingabo z'abanyamerika. Imboni TV, imboni ya rubanda.